Last day sa work. And then, bakasyon na. Punta na tayo sa Pilipinas. A few moments later. Na, hi titas. We're on the way to the airport. Where are you going, Lan? To the Philippines. Philippines? No, that's Philippines. Huh? Yeah. That's nothing. Yeah, Filipina is Netherlands. Philippines. That's the name of the country, Philippines. That's where you were born. Ga naar Cebu. Cebu. Je wou eens naar Cebu? See you sa airport. Kasama po namin si Oma at si Opa. Tak. Carpaccio. En zijn we ook een kindje? Toetje verrassing. Ja, dat is ook wel ja. Biyan ko siya kay Van Opa, Oma. Nou, ik kan naar Zielswaar. Doy na, Oma, Opa. Sige na. We're here. Nasa airport na po kami. Ja, dat is het lief, hè? Om doei te zeggen. Yeah. Ja? Nee, die vliegen is piloot. Oh. Lijkt er wel op, hè? You can sit. Hello everyone. Welcome na naman sa panibagong video. Andito na po kami sa airport. Diba? Sobrang hectic ng ano namin. Morning na. Ja? Ja, dat moet wel. Ja. Oh, nou, heel erg bedankt. En dan? Koffers gaan er één keer door, gaf je al aan. Moeten we ook nog iets met de handbagage? Nee. Kijk, dat kun je ook zien op Tik. Mijn was de eerste. Ja, van jou was de eerste. En mama tweede. En papa derde. Yeah, and then you attach the label yourself. And then you get the claim tag. Ah, dan kom eens. Knop doen. Deze. Heel goed, skat. Papa, daar gaat iets. Kakatapos lang Kom namin. Anna, gaan we kijken wat ze hebben. Kakatapos lang namin sa immigration. Mabilis lang. Pag may kasama kayong bata, nasa ibang counter syempre. And then since magkasama kaming tatlo, so no need akong mag-present ng permit ba na pwedeng dalhin na wala yung yung asawa ko. Ano pa? What time is it, Papa? 6, ja. It's only 6 o'clock and then our flight is at 9:30. Mahaba-habang mahaba-habang oras pa dito sa sa airport. So maglakad-lakad lang po muna kami na magtingin-tingin kami. Let's see what we can do, what we can find. Baka manartus kat. You ask Papa. Ito na ngayon si Madam. Nasa McDo po kami. Dito muna kami kain kami and then after that, punta na po kaming lounge. Ang haba pa talaga ng oras namin. Pero mas mabuti na yung super aga. Kasi pag may aberya, at least hindi kami magmamadali. Kasi gahol na sa oras po. A little bit close to McDonald's, may play area sila dito. Plain siya. Hello ulit. Ayan na. Si Ana may sakit pa rin. Mahaba pa naman yung oras. May 2 oras pa kami. Yung Vocalator na hindi gumagana.
Always when we're traveling or when we're about to go on vacation, Anna gets sick. No fail. You excited, Papa? Huh? Are you excited? Yeah, just a little bit worried about China. I hope everything goes. Yeah, but then we worry about it when we get there. Yeah, I know that one. Now, Filipina, here we come! Here we come, Philippines! Magbo-board na kami ng plane. Una kami kasi nga may kasama kaming bata. Here we go! Are you excited, love? Dat is voor andere mensen. Voor mensen die piloot hebben. Kauna talaga tong batang to. Anna, come on. Hello. Come on, come. Come here. Oh ja. 6 en 1 zijn erbij. 61, ja? Okay, here, Scott. Here. Here. Here, here. Here, ja. Ja, daar. Dat is voor jou. Kom maar. Wil je bij het raam of midden? Okay. Okay, dito na tayo. Kan je hier kijken? Nandito na kami sa plane. Anna, say hi. Hello. Proberen. Okay naman, malaki yung legroom namin. Si Ruth, okay lang. So magte-take off na po kami in a bit. See you na lang mamaya. Ipakita ko sa inyo yung food nila. Kasi first time din namin na first time namin mag Xiamen Air. And so far okay naman. And yung staff friendly. Bread for Anna. Eat smakelijk. We zetten eentje omlaag, maar dat maakt niet uit. En kijk, ik kan niet zien. We moeten makkelijker eerst doen. Ik weet het Mama daar komt mee, ja. Zo'n puzzel is dat. Dus kijk eens, we gaan al helemaal beneden. We zijn er al bijna. You want to watch? Ja, het is tussen. Then Mama's Daar zit hij. de allerhand. Oh, iedereen heeft even. Ja, was voor de taxi on the way back, man.
Yeah. Nasa, ano na po kami, Xiamen. Nasa China na kami. Transit kami dito. Our next flight to Manila will be in 2 hours. Nasa gate na po kami papuntang sa para sa Manila flight. Mga pa siguro 3 to 4 hours na yan. Mga lang naman, mga 40 minutes na lang na pag-uwi. Board na yan. Yan, boarding na kami. Pa Manila na tayo. Nou, die eerst vliegen, dan gaan we er vast vooruit. En drinken. Wil je proberen? Ik zal het proberen, kijk. Zo kan het, ik zal het proberen. Ja, doe maar proberen. Het smaakt een beetje naar yoghurt. Ik weet niet of jij die... Like fristy, denk ik. Ja, maar dan een beetje anders. Doet hij het? Doet hij het? Twee. No. We're back, Philippines. O, diba? Ngarag na kami. Nasa Pilipinas na po kami. Nasa Manila na kami. Heel de grote. Now we're back, Philippines. Kijk, zie jij Anna, zie jij de auto's die daar rijden daar? Kanina pa to, wala. Naiinip na siya. Bakit daw ang tagal-tagal? A few moments later. Magnet door daw. Ja, wat denk ik? Like last time. Later na ba? Wait, Ana, wait. Sira ang handle ng bagahe ko, guys. Ang luggage ko. Okay. Hindi na siya makano. Papa, buiten samen. Bumibili ngayon si Ruth ng SIM card tsaka internet na din. Ana, iman heeft de mama's koffer kapot gemaakt, eh? Mama, niet wat is pas. Yeah. Sa kanya daw hindi sira kasi bago. Charot. Gabi, pagod na kami tapos may mga ganitong pangyayari pa. Diyos ko. Mama, is Ay, my tayo. phone. Is my house phone now? Very tired na. Nilalagnat to eh. Pero medyo okay naman. So after nito, diretso na po kami sa hotel. One eternity later. Grabe, ngarag na. Nasa ano na po kami, nasa accommodation namin. May nakita na kami 3 ipis. Ayan, si Ruth naka ano na, wala ng t-shirt. Hindi ko na lang po ipakita yung accommodation, no? Yung room andito sa ano. Sige na lang, pakita ko na lang. Ayan yung aming kwarto. May ano siya dito, maliit na division dyan. Tapos ito yung pinaka living room. Tapos may kitchen dito. May bar. Tapos sexy kong asawa. Zoals je ziet bij YouTube zijn like that one. Like. Sa madroid. May pa-mirror tayo dyan. Tapos yung kanilang bathroom. Pero ano lang po siya. Nandito lang kami for a day. O for a night. Tapos bukas ng umaga mga 7, mag-check out na po kami kasi yung flight namin pa Cebu, mga 11. So, kailangan mga 8 andun na kami kasi maglalakad lang kami papunta doon sa airport, sa Terminal 3. Kasi may bridge lang naman dito na connected diretso sa
tawag dito, connected sa Terminal 3. How are you guys doing? We relaxing. We sleep early, I think. Sleep early? It's not early anymore. Nee, but It's already almost 11. But it's okay, so at least we are already in the rhythm of silipay na. And syempre, nag-order kami ng Jollibee kasi may batang naghanap ng Jollibee spaghetti. And i-end ko na din po yung aming pa-video, no? Maraming salamat sa pagsama sa amin sa aming paglalakbay papunta dito sa Pilipinas. Thank you, and kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Abangan nyo po yung ating mga pa-video dito sa Pilipinas. And excited po ako na makita ulit yung family ko. And syempre, for sure, excited na sila makita si Anna. Are you excited to see everybody at home? Yeah. Yeah, at home. Who are you most excited to see? wie wil je meester zien? Ik weet het niet. Ate Harriet? Nee, Harriet, hè? Pagod na itong dalawa. Ako din naman pagod ako, pero naka-idlip kasi ako sa flight. But anyway, see you po. Maraming salamat. Duy, mush mush babush! Mush mush babush!